Kuringana na riboti iria irekereirio ni gikundi gia gutabania uthuthuria gia TIFA, mwaka wa 2018 ni mwaka uria Akenya aingi mari na mwihoko na matanya ati maundu matigukorwo mari maritu gukiringithanio na mwaka wa 2017. Riboti iyo ikonania gicunji kia mirongo itandatu na inya kia Akenya aingi mari na matanya na mwihoko ati mwaka uyu maundu ma gukorwo mari mega mugaru na mwaka muhituku. Gicunji kia inya hari igana makauga gutiri ugaruruku gukorwo ho gatagati ka mwaka muhituku na mwaka uyu. Gicunji gia 14 hari igana nao makauga maundu ma gukorwo mari moru na makiria. Riri nakio gicunji gia 17 hari igana kia Akenya maugitio na matiwe mwaka uyu uria maundu ma gukorwo mahana. 2017 ilianza na mambo mengi, hii politics ikakuwa kwa wingi, ikakuwa ni kama kila kitu imesimama. Ikakuwa tu ni siasa, kila kitu ikaenda juu, bei ikaenda juu. Kwa kuwa mtu hakuna freedom ile unaweza tembea kwa uzuri, lakini sasa hivi ile kumetulia so far tunaona ni kama 2010 itakuwa sawa. Icigo-ini cia gatagati wa bururi Eastern Odoma na Rift Valley ni cironeka gukorwo na mwihoko munene wa maundu kwagira mwaka-ini uyu. Riri icigo cia Nyanza, Western Odoma na North Eastern itari na mwihoko wa maundu gucenjia. Ya kuambia wananchi kwa heshima kubwa, mwaho wake uteti uria Akenya aingi manyitaga mbaru naguo ni uroneka gwikirirwo makiria hari matanya ma Akenya mwaka-ini uyu. Kuona gicunji kia 75 hari igana kia arumiriria kiama kia Jubilee mari na mwihoko wa maundu kwagirira makiria mwaka-ini uyu. Riri na warumiriria nasa gicunji kinyihire 50 matari na mwihoko wa maundu gucenjia. Na uriri minister wa githomo bururi-ini Ndagitari Fred Matiang'i ahinyiriire ati mutaratara mweru wa githomo ni ukurutithio wira hatari gucoka na thutha. Gicunji kia 70 hari igana kia Akenya mari na mwihoko ati ikiro cia githomo bururi-ini ni ikwambatira. Riri nakio gicunji kia 67 hari igana kia Akenya mari na mwihoko ati ikiro cia urigitani ni ikugacira makiria mwaka-ini uyu. Muno thutha wa migomo ya madagitari undu mwe na arigitani a gikiro kia nasi guthira na gucokereria wira-ini. Guthira kwa ihinda iraihu ria kambeini na uteti mwaka-ini muhituku ni kimwe gia itumi nene iria Akenya aingi maheanite ta gitumi gia kuongerereka kwa mwihoko wa maundu kwagira mwaka-ini uyu. Ningependa kuona hii 2018 nikifanya tumaendeleo tule tulikuwa tumesimama kama 2017, tule tulikuwa natarajia 2017 tafanya kitu hapo, si kufanya kama hata ni kufungua kabiashara hivi kaendelee. Uthuthuria wa riboti ino watabanirio gatagati ga tariki 12 na 16 mweri-ini muhituku wa Dithemba. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwega wa Gunya.